Naharugi Konjal Thoram Tabiri Bapumnamakpu, Taram no Ukchiri, Kurumchiri. Ngasigi Thoramda Puduna Lakchiri, Meet the young artist Nouna Shaphonglakpa Mahakka. Thoramasida Thamjiri, vocalist, songwriter, amadi composer oibiriba Abhishek Tongbram amadi Chingkhei Changgammayum ga unadna wariwatai saba. Unadna wariwatai sanajaribi Chaplina Maisnam. Ahanba maktada ngasi aikhoigi thoram asida marup anibu taramna okcheri. Akoi site su tabiriba mayam su aduga aikhoigi marup akoida kobirapa mayamda well wishes pijai aduga Chingkhei Sige thoram se makada tamina se akhoigi journey and everything else. Ahanba maktada marup anidagi khangjaningi base mamangda budi akhoi Manipur sida hana budi lakbikre ko do handak lakpasida mamang lakpasiga khenaba haitare ko handak lakpasida ne hena nungai ki base karini haina gadi thambini ahanba da marup Abhishek thambiu. First of all akhoigi oina khwaidai chawba show international artist ayasla me handa Manipur da lakpasida aiga Chingkhei gana opening tawe magi show sa akhoigi oina diduna international artist amaga stage share tawda da first akoi khwai chawba show haitare uga yausang se Manipur da ngasibo yaudri handaki chahi sina aiga Chingkhei ge pudapna yausang yawse handak chahi na han loi aigi oy nuai ba haragadi hoi hajiki stage share tawdu su nuai yamna aduga isai gi artist atawdu su myam thengnei collaboration tawe sine Singer ama oina, composer ama oina, songwriter ama oina haitare journey se haurakpase sise karam kandagi haubirakibano duga karamain tawraga haurakibano haibagi matangda so kitang thambiyo ahanbada marup Abhishek na han thambiyo journey se samlatna haigadi aise training tawte hadi anga oine dum school gi sei ka tawba ya any program tawba khotpadadi yamna active oipa haitare dugumda ado main influence haigada akoi papa le sei yam thajan sai magi su unfinished dream ama haigada ma su sei yam pamaga su financial problem matam duga yam lei gibde makha ta na su kain tawngam gi do ado magi unfinished dream do emundo lakpa haitare adu ado ahan me se harpa 2016 or 17 doi duge hore ahan hor pusi yam ngai wari amni aina hostel leba kan aise sukhan khalamde sei sakni khotni noi kain khalamde isana dum compose taw khotpa dum ira khotpa dum ithanta di lejaw ithanta room na dum sakcha noi na di taw ado hostel laina class 11 kai kan lei kan da agi manam lei David Phong loi ma samai teina te mana bai ngasi di sei am sim si khotsi magi sei ado nang su mate khak rap gumba mate khak nang su yaw si khotcha phone da dum record taw ga video dei kai dei shame aduna first oidini roughly I phone da dum shame hai tai aduga journey sida dum lakra in class 12 ki exam tha loibaga isei ama ahan isei gi oideni lan khina adu isei do ahan loina release taw gi adu ai gi channel le budi oide adu isei do release taw re dum isei sida ina interest yam utpa sida koi pa koi ma ha de supportive ti ora lakwa exam result haidok pa numi chiga chakcha loiba kai onda koi pa na englo famala man to man talk tawraga nang se class 12 lore hajik nang career se music to ina tagera atra to pa nang tawning ba leibra ina koi pa clearly oina paidi sei doina kumage atopa pota di interest lai mande aduga koi pana nang thigatlo nang kai kai tamgado khotgado ado sei nyum chumna tamak pase class 12 hek loibaka aina mu technical aspects da sei sakpana tabida sound engineering oin tammaga sei Jaipur da chahi ani leire corona matam oi dukan adudagi dum sei se adum mari myam thadokpa hogre Pabungi tawbangam khidraba thabak singa do mai pa khallage haina khallaga khong thangjalakhibane haiba wafam ju thambiri mathangda Chingkhei da mung lak chege marup Chingkhei gi su kitang thambiyo aigi journey horakpase adum hoi basi music teacher ne hoi basina adum pi ingai de adum takpirame music class ta pubiraga adum takpirame yumda su adum orai halamme antadagi silchar da all india radio gi program na su tum yaure pi ingai da adum angangi thoram da gumba isai myam sakle adudagi school gi program mo mataw da su adum isai sakle adu loraga class 10 phok school da like music class loraga bisharat phok loisal le adu bahut tadi plan na ram jwe isai sumaina phongdokani aduga mi me amata hangani khorangani se khangde do after 10 lor pasida Abhishek ka thengnaraga akhoni se pau phaunare adudagi ibani se plan tawnare isai record to se khotse haina loraga han release tawre adudagi makha tar pasina han do rakhi baina isai ama release tawgi adudagi ke dobe age khanba kansidara mu isagi channel ama hangbana phare haraga isagi channel ama hangjare adulaga wahalanu se Abhishek tawraga ire
composition tawra'e adudagi mathang release tawra'e adudagi journey oina horakre hek haurakpadagi hauna hojik phawbagi journey asida khoi marup animak tuna dumak chatminabaso akoina dumak uzai adu isai ibagi matang sida lakpa kanda isai ibagi inspiration se masi se kadai dagi lauraga kamaina irakhibano haibagi matang da thambiyo ahanbada marup Chingkhei na thambiyo isai irakpa kanda aigi oina haragadi composition tawbase ai hairakpa kuidribuka first oina Abhishek na like composition tawba matang da dum ai sugunakta phama dum yaure phaminaraga dum experience lawjawda adugi makhapona ai composition tawba kanda aina tawjawda firstly music se hana tarani aina wakhal khaliba duga chanaba oragani music sida adum lyrics se adum thokhrani adagi isai se adum pung ama da loibu su yawi pung ani loibu sa nong ma da loibu yawi dai koina chamu su yawi ka dumaina adum lyrics iba kanda dumaina matom ta adum oigi mathangda marup Abhishek ki ju thambiyo lyrics ibagi aigi thought process sidi kaim nei the inspiration se si khallaga iba anta yaudeba ai se mainly on lyrics iba se anamba simple words simple but connect to ado amuk ta bu su gyan ta ba ainu mu yam aru words se hap ta basina haitaba gi ne single haiba ga di haitaba hai se khoi gi di khoi manipur ma pan le panina meitelon khoi malon se yamna angang oi kan dai yamna hairaga subject oina amta laktawnina even akoina yumda lei kan da so khoi mapan ju thoi dukan haire gari oire any daily life ta dum sina de mayang dum sina kaina mayang ngakni adu du sina bina meitelon ji ko na class 10 ka loiraga 11 12 sai da dum ngangna pada hairak pa hai tai macha ta na aduna akhoi lyrics iba se yamna direct oiba khoi lyrics se po cha haini ga di adum wahai se yam simple da khatang words so mani mamang sanara dum yam simple da iba hai tai for example ai se ma tayonare ni sem dai adugi lyrics idea se akhoi gi yama listening thau jai ma su musician ni manipur gi adu mana sei magi compose to wai nang na tha compose to ja aina lyrics su iba my composition su pibi ba aina storyline di phajaman gi du gi storyline ma thak tai na lyrics se iba ne tayonare gi story jai di dream da nupi da na dream da dum nupa si ga dum mari leina ba hai tai taibang da di leito adwai tawre adu lyrics composition ai gi sinong loi naturally mathan thoi hai di thok ta nu mitana tha ma thoi sei je thok da nu mitana pungkhai mukta dum line ma I ho ki ba da sei je nga tang loi ba adwai dum thoi lyrics composition ai sa khaki tawrakte ba hai di Chingkhei gi su tawe atopa artist myam gi su hai myam na khangna da bai sei myam na ya how di power do lyrics composition ai na tawi ne khang da myam su le tawman bai su hai ga dra masal memory hai ga mathan da dum thok da nai oyem makha tarakpasida mamangda kitang budi panbigre marup anina koi isai irakpa kanse sisida music hana ta thoaga siga chanaga da lyrics se sini haina iba ma natragana akoina lyrics se hana iraga magi tune jina sumaina hapanga compose tawba hai tare ko ani sigi marakta karambana hena isada nungai jaba phauge haibal dugi matangda marup Abhishek na hana thambiyo sigi matang se mayam na su sum hangi ko haidi ano artist mayam la kusina da Abhishek nang na ibe se isai se ahanba music ta ibra natra hana iraga kono music hapra mai tawge khotken si se artist coding ki process am tongale I khara mana sum guitar da hana compose to yawe khara mana dum full fledged music to loira kan da I su yawe aduga ahan ta lyrics khak iraga kai music yaw da bi kona melody hapa adu su yawe do ai gi oina di haji powda tor ko sei myam ji da loina process loi tongale haide mathak ta pan gi ba process myam da loina tawkhre sei khara da na hana music lakpa aduga lyrics composition je kona taw adu khara madana mu lyrics composition han to lyrics hana ithokpa haji line ma melody am lam sina ina voice note recording to san thamwa dugi according music hapakpa adu mai dum to haidi sei da pole hai tai marup Chingkhei gi di karmaina tawbi ma sigi matang se ai gi oinaga di lyrics han da budi ide music ka kona na dum chatkibada like flow am da dum chatkibada dumaina oya ai oina di aduga akhoi isai amma compose torokpa haibasimakta bu challenges ti leramgani haina thajai marup ani gi oina su compose torokpa kansida kari challenges lei haibagi matang da thambiyo hanbada marup Abhishek na han thambiyo composition se main problem haiga challenges haiga artist ki oiba both ne si jaga writers block hai nam le idea tholakta ba inspiration thokta ba artist ama gi hai lyrics inimba kan sur puthokimba kan sumthok thokta ba mamang da pan gi hai thama thokta ba su yawe tha ani thokta ba chahi ama thokta ba yawe phajaba lyrics se ado chigi problem simu aina khanbada topic la ekta inspiration la ekta gi aduna ai gi wena di aina dumaina torpa kan da idum vacation lauraga ching ngai yam pamje adu da chatla kholaga mind je fresh ora kan ano no ba topics khalaga ya ano no ba naturally inspiration lakpa singna adumai dumi thangda marup Chingkhei gi su thambiyo
isai ama compose tawbada challenges haragadi isai do like adum table la phama magai isai semang bakanda focus se mang harga haidi idea ase thoroktra kan sida adum to isai inda ta de haidi focus to amuk laknawa adum ngahak work chatpa gumba dagi ai amuk sunset jam pa me sunset matam sida adum thone do like nungsit ai ngahak charaga amuk changaga semagumba mai ta mafam kaya amada khoi marup anina live performance na chingba kya amasu utpirure live performance tawrpa kanse sida isada kari gadi fawbi haibigi matang da thambiyo hamada marup Chingkhei thambiyo firstly mingse ko thok polo baga nervousness kitang mo sulai baga adu do stage ta heka ki baga mic pai gi baga adu loina phagi and akhoi ni sei masalo paganda audience no punna sakmina na pada adu yam thi nungai akhoi na room manung da lai ga isai hari ahing tum da bi khot da bi sema ga thado ka na mi mam pam da pagi mana life ta salo paganda mi am salo pada ngai marup Abhishek ki thambiyo Chingkhei na pangi po nervousness ki se khoi na chahi 5 6 Manipur da perform tor ko se daina oi ya Manipur ya outside to me perform tore sigi nervousness se punchi chupagi oina chat lo ya na khal leo kai na di si art ki lambi si de khoi dum student oina lai duni adu da akhoi na dum perform tom dai da khoi na nervous ko ga rehearsal ga taw kan da dum imanaba oiro family members oiro yam sing oiro dum hangi hai nu ya han ba ka do stage se exam nervous chali do kai gi no adu aina hai se akhoi se stage ta ka ga mic pai dibo adu sai thukat na dum lei adu ai wai wa kha stage se ka ri bai num nervous oi bai ta stage ka ga di sumoi oi de adu ga haji ki Chingkhei na pan gi ba da mayam na sakmina na ko sei akhoi se dum perform tau tau na ga lepa ga sum akhoi na sakta wi dum mayam na sakpa du su tai goosebumps su lai ai yam pinjau dai sana adu ga shows mayam yaw hai di sei saktuk lo ga akhoi je kum ga kap pa su yam yaw re pura famina kap pa journey se dum khalak pa da dwai oi yam special moments stage ta na anamba create oi ga le wari siam nungai ria donga side gi marup ani ga wari sana jarak pasida marup ani gi pokna famlam da masina kadai de gi no ima pabung gi ming na kari ko ba ichil naw na kya suba madi school amadi college sing sina kadai kadai ya tambirak pa haibana chingba se khoi gi ngasi gi thoram asibu tabiri ba mayam pumnamak na soina maki khangbining lamkani haina su khanje masi pumnamak se ahan bada marup Abhishek na thambiyo mayam na sum confuse oi akhoi se Manipur gira Kachar gira mukharam na jiri gi swai ado egi lefam se Silchar Assam aduga mayam na Manipur da khangna da Kachar sine district oi doni da Silchar sina Kachar manung gi small town no oi doni Silchar gi manung dang mo akhoi lekai se Pajikul ka wai akhoi maitei gi yum se Chingkhei rom pulap ta ya te gi dum atopa non Manipuri mi amna question le aigi ima pabungi mingsina Tongbram Ajit Kumar Singha khoi ma gi mingsina Tongbram Sobita Singha ka aduga aigi schooling sina khoi manakta sum English medium school am lai Orchid school ai class 1 dei 10 bo se Orchid school da tawre aduga 10 lora ka andana Gurucharan college ana Silchar main town da laiba aduda aigi HS selection lai HS loi da aina ngasai pan gi ba khoi pa na kai tamgani pakani hai pa aduda ai se Jaipur da chalaga chahi ani da sound engineering lotion aigi ichina akhoi ahum sui napa ngakta ni aigi mathakta akhoi dam lai akhoi dai mingsina Abhilash Tongbram ka wai aduga aigi naw pai mingsina Ajay Tongbram special mention amazu akhoi ibok akhoi bok su lai je akhoi pa pok pa pai mingsina Jyoti Tongbram ka wai Chingkhei gi su thambiyo aigi laifam sina jiri ga yam nakna hai ta jiri dai kitang lam thara ga Lakhipur da gi adum kitang chatlaga Singerbon ka wai akhoi lekai maming sina aduga aigi baba gi mingna Changgammayum Bidit Kumar ka wai aduga akhoi ma gi mingna Changgammayum Mani Tombi Devi ka wai inaw no pam su lai je inaw no pa gi ming sina CH Malangan ba ka wai schooling sina akhoi gi hek yum manakta school lai English school ama adugi mingna Shiroi Lily Rashmani English School ka wai adu school du da class 10 phok ta me after that college tu su akhoi gi manak tane adum PK college sarga malai adu da ta me hauze akhoi gi pokna famlam dam sina kadai de gi no ichil naw na kya suba haibana chingba sing se thambi khraba matungda wari sigi marak thatna isai mate amatang khudol tambiyo isai se aiga Chingkhei gi pulapna sakhiba akhoi gi ahan breakout isai hai tai ko mayamna khangna gi bai se akhoi sak khang gi bai se lab khrani si se rap mate khak su yawe mayamna enjoy tawna dum rap su yawala ge nandi lab khini nandi chat khini migi boy krani karam na hingliva no nandi lab khini nandi chat khini migi boy krani karam na hingliva no nati bi ai ngashi thamoy na pamuvagi ifam dagi manjavadi
ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯅꯣ ꯊꯥꯞꯂꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤꯅꯣ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯄꯤꯔꯝꯂꯒ ꯆꯤꯛꯂꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤꯌꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯅ ꯅꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯈꯟꯗꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯤ ꯃꯤꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯠꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯔꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯅꯪꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯔꯣꯏ ꯈꯪꯂꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯞꯇꯨꯅ ꯂꯦꯜꯂꯒꯦ ꯏꯊꯟꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯥꯞꯈꯤꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯅꯣ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯥꯞꯈꯤꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤ니 미리 오이크니 그럼나 힘리바노 Isay matik amasu tathokre ko matung tarakpada lakchaningiba wahangse hojik faubada ibiraiba isaisingse sida isaga naknana chatminaba isaise karamba isaine hainagadi thambini ahanbada marup Chingkhei thambio isai close oiba ani khak leibako like release tawkhibna fanghode na ama le adulagi upcoming da haragana leirang haina ama leiba ani se aina khwai pamjaba oi marup Abhishek kis thambio ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯅꯕꯨꯗꯤ ꯁꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯁꯛꯄ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯀꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯛꯄꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ Hojik fauba laiba journey asida marup animak awanungai di adumak thengnabirangani hainasu khanje edo thengnabiraiba awanungai sing asi kari kari no haibadu mayamda share tawbiyo ahanbada marup Abhishek na tawbiyo journey se at least 7-8 years phare haji ado nungai ba hairagadi akhoi ngasi isana leiba stage se matam amada akhoi yam dream tawjarpa haitai matam amada akhoi ahan ise semkoda 1000 views lakpada akhoi je imana myam pula lange chaka chana na khona 1000 ka view lakpada ado tapna poching je achieve tawra kan da amuk dugi mahau do wanakpada aduna amu akhoi down chalakpa matam su yaw yadi wakhal je down chalakpa matam ya ideas tok to certain song da yam fajana perform tawdaba khoina expectation thum maduga ado dukan da khoi famda dum khalle akhoina si lai stage se matam amada khoi je dream tawrami aduga kachar da gi laga maitilon da sei saga manipur da myam sak khangnarappa tang mi tarana tagera chamna tagera tadi tabiri sei ado si je yam pinjabada hai sei gi lambi sa adadi yam why manipur ga yam tongale akoina look up tawgadaba idols su leite music sa kamai tawni na guide tawbigadaba su leite aduga isai hairaga su isai se release tawba khotpa isai semagi process se sini na kanam takpirak to dum pura zero dagi grow erpa kanam support yaudaba haji ki oina khoi se yamna proud oije haitai isamak proud oije akoi journey se kai dagi kai bo yora e aduga mayam su khangbiraga ngasi marup na su kawbi rei se yam nungai haidi khangbi bagi ni mayam na ko isai yami tarana su pami si pot se leiba se wakhalda yam nungai aduga challenges hairagadi main challenges yamna out of topic ti oirani ba ko isai semba gi sunate ka ingi sunate isai je ama aphau isai am leire khalo hairam isai je katang mina khangnare mina tanare adu mathang isai ju mina expectation se hairam type semo akhoina mu same poto singing do as an artist topa genre topa style topa lyrics ki concept dum singing ba do but mi expectation mi am se meet taw na ba hona ba si ju yam wai ba dum leire aduga journey sida lakуда isai se makhal makhal sema kanda amuk out of topic soirapa genre sing sisu ama switch torpa sida kamba same si ju gyan taraktaba problem sing je yamna artistic problem hai tare personal problem mudil laitre ai katang lambi the challenges oina hai tare chumba magne punchigi lambi sida awanungai sidi adumak tuna chatminaba ngaktanina marup Chingkhei dong laksege marup Chingkhei gi su kitang thambio
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯦ ꯈꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯒ ꯗꯥꯕꯤꯁꯦꯒ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯅꯤꯁꯦ ꯗꯥꯕꯤꯁꯦꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯁꯦꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒ ꯗꯥꯕꯤꯁꯦꯒꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨꯁꯨ ꯐꯥꯎꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ म्यूजिकल आर्टिस्ट अमा ओइरागदि मागी कंसिस्टेंट ओइबा अम चांगे कंसिस्टेंट ओइदबा होनरकपदा मथंगी इसे जे कमाय दो थादोकनी एंड कमाय सेमगनी सेमगा मीना पामनागद्रा पामनारोइद्रा खलकपा कांसिदा अदुम क्रिएटिविटी अमा लेरमबदो अदुम कितंग कितंग ब्लॉक ओइरकपदा सिगी स्टेज से ब्रेक तौनिंगे हाइतार मरुप अनिगी हेक हौरकपदगी हौना हौजिक फावबा लाइबा सांगलबा लंबी असिदा करम करम्बा मियोइसिंगना मपुंग ओइबा थौदांग लौबी हाइनगदि थंबिनिंगी अहानबदा मरुप अभिषेकना थंबियो अहानबदा क्रेडिट से आइगी इमाइपा अहानबा पांगल थोलपदि युमदै थोलकदम एनर्जी से युमगे एनर्जी दो याम डिपेंड तो बाय ताइको आर्ट की लंबी सिदा स्टेरियोटाइप अमा सुम लैदना हाइदि कमाइना चानी कमाइना केनो तौनी सही तौरगा यागदरा खोटगदरा दो खोइरोंदना मु हेले कइनाइदि खोइरोंददि मणिपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री लैतबनिना अदो खोइ पागा खोइ मासना मु अदुम कहीं खंदे सोशल नॉर्म्स थुगारगा मोय वाखलजे यामना मॉडर्नाइज ओइबा हाइताइको दा खोइ मासना ओवरली सपोर्टिव ओइबा खोइ पाना सपोर्ट तौद्रि कांदगी खोइ मासना लोटगा म्यूजिक वीडियो ओइरो इसै ओइरो पैसागा जे लोय मरुपतै खरा तिंसन मसागी खरा सागतपा खोकल तौरगा अंगना दुम पीबा म्यूजिक वीडियो केगा पापादि खंगनदबि खोइ पाना मु मासु खंगि खंगिनि अदो माना साइलेंट सपोर्ट तो हाइताइ अदुबो खोइ पाना यामना एक्सप्रेस तौरगा माना सपोर्ट तौरको कांसिददि केरियरगी हंगपा कान दुकानदै मासु ओपनली सपोर्ट तौइदो हजिपौदा दुम सपोर्ट तौइ हजिकति खोइ पा खोइ मावइसु खतंगि प्राउड ओइरंगमनि आइ खल्ले फ्यूचरदसु अतैगा हेना ओहेनबा होनागनि मथंगदना खोइ सै जर्नीसिदा लिरिक्स कंपोजिशन अम लैरेना इसै दो कंप्लीट ओइबा नतेको म्यूजिक हाई पोट से यामना मगुन हापा हाइताइ इसैदा इसै कंप्लीट ओइरपदा मीना तालदसु म्यूजिक तो फजरगदि फजै इसैजे यामना लोइ हाइनेको अदा अखोइ इसै अहन हौरपदा ए जर्नी से हौरपदा कुमासु अखोइ पुलप हौमिनर पाइताइ इसै लंबिसिदि आइगी मरु माइ स्टेज नेम से स्कारसियम कवे स्कारसियम म्यूजिक हैना मागी असेंग मिंगसिना शिवानंद फुराइलातम कवे माउंदा याम चाउना क्रेडिट पिनिंगे नंबा खोइ इसै म्यूजिक से माना लोइ पाइ अदुगा मणिपुर लाको कानसु माइ युमदा दुम लैरा चाहि मरि मंगा दे इसै तौरैसे मोइ युमदा दुम लैरा हौरपा हाइताइ थंगदा अखोइगे मरुप चिंखैगिसु थंबियो अना पिनिंगबा क्रेडिट्स हायरगदि फर्स्ट ऑफ ऑल आइगी फैमिली अखोइ ममा बाबा मोइनी सपोर्ट कुतोजे एंगोंदा चिन थोकना हाइद्रगसु यामना फनी ओइबा वेदा सपोर्ट तबोदा हाइदि अइना का अतोप्पा रूम दा लैरिङादा अइ साइका तारगा तुमधगिबदो अइना खंगदना मगाइना तबाइ तबोदा अमुक मुक अइना मोइ रूम चमगा थेंगना इसेरो तारा दुम लैरमदोइनेबा नगे अखोइ पागिना मु अखोइ पासे अइ खुदिंगे हंता हंता हवलगा मॉर्निंग वॉक चलेबा मॉर्निंग वॉक चटपसिदा अइगी फ्रेंड्स अइगा दुम लंबीदा थोकपा कांदा थेंगनाबा इमानबसिंग मोदगा ताहनदोइनेबा सि इसाइजे थोए ngरang थोए पापागी ममानबदगा ताहनदोइने चाना पाइ सैने गाय अदुदो याम नुसिबदा अदु होय अदुगा खोइ पानसु पिगाइदा इसै तम्बिरा अमत्रगदि अइ नंग सि इसै सकपा ngamiसे ngamamoi अदै मखाताबदा दाबिसेक अइगा दाबिसेक थेंगनरमद्रगदि अइ नंग सि इसै सकलैबा और इसै रिलीज तौरैबा इसै कम्पोजिशन हाइरैबा इसै गी जर्नी सिदा मखाता रैसे ताबा ngamamoi कैनो हायगदि थेंगनरमद्रगदि अइसे अतोप्पा लाइन अमदा लैरमबसु याय हजे किओइना म्यामना खंगनरिसे खंगनरमदबसु याय अदुगा लास्टली अखोइगी म्यूजिक प्रोड्यूसर स्कारशम मैम सिगी सपोर्ट की थ्रू दगी अइसु अइगी अंगमजबा कंट्रीब्यूशन खरा तौजरी मतुंग तारकपदा हौजिक हौजिक तौरिबा लम असिदा अदुमक चंगसिनबिगे हाइना खनबिब्रा अदुगा चंगसिनबा तारगदि कदाइ फौबा यौना चंगसिनबिगे हाइनगदि खनबिरि हाइबगी मतांगदा थंबियो अहानबदा मरुप अभिषेकना थंबियो अइगी ओइनादि अइ करियर ऑप्शन म्यूजिक तोइना फुल टाइम खल्ले सेकंड ऑप्शन खंजु खंदे अदुम ngमसु ngमोइदो माले तुमसु चारसु लेसु दुम वखलजे खलकपा मतंदा दुम इसै मथंग इसै कै तौसिगे मथंग कै इसिगे मथंग वीडियो से कमाइ सेमसिगे दुमाइ दुम खल्ले अदुना अतोपा थबक तौनिंगसु सुंतौ तौंगमोइ खल्ले इजे अदो इसैगी लमसिदा अइगी ओइना मणिपुरी म्यूजिक तौनी सिदा लैरसु लैत्रसु युमदगी सेमगिरा सिदै सेमगिरा बट मणिपुरी म्यूजिक तदि खतंगरसु मचा कंट्रीब्यूशन अमा खोइगी ओइबा स्टाइल खोइगी genre खोइ ओइबा डिफरेंट ओइबा खोइ साउंड दुमक खोइ थमजनिंगे खोइ ओइना अदो
journey sina kai wo pu bodi akoi ju khangde aina try tawda be tawjane for example Nepali music oiro Assamese music oiro regional music ni Manipuri su Maitai lon sai se ju regional music ni moi gi industry chawi na na moi su khangnari worldwide moi sei mam same akoi Manipur sei mam su myam na khangnaba north east ta tanaba ya all India ta tanaba dugi level gi music to akoi dum khonna jari ai try tawri hajik semi haiba na tabida future da atai su hena phajalaga dugi level go yorak na ba akoi dum khonna ga ne thamje aduga add tawningna Chingkhei su club na haire gi sigi ai ga Chingkhei ga se Hindi si su yam phajana fluent oina thoi ai dai Maitai lon ju taw na sidi root se kawba ya da na sidi jum pungsi chu pa taw me da Hindi da so khoi hana ju semi ba lai sei amani ado sidi su hene na phajaba sei myam su semi thadi thadok thriba adu na mo khoina different separate channel ma semaga ai Maitai lon sei ga mix taw da bi da tongana Hindi gi channel ma hanga ga tawge haina khalli national level da ai myam na khangna ba da akoi ju opportunity lei bani na lon je khangu bani na aduga akoina semaga myam na khangna ra ga di national level da koi gi sumai ni oidoni Manipur gi sumai oidoni Maitai gi sumai oidoni khalle Marup Chingkhei gi thambiyo ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯇꯥꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯇꯥꯍꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ Marup ani akhoi ngasai warisu nuainabudi sanarei akhoi isai matek amasu tathokre ko wahangdi kaya ni hangjani ba dubu akhoi matamsidi akaknabo oibanina akhoi losilakpagi tanja du yosilakle aroiba oina hugulakliba naharol sing lamsida changningba naharol sing sida kari suggestion oina gadi pibiningi ahanbada Marup Abhishek na thambio khoi ju chahi yam librina suggestion ja akhoi gi experience ke according haijarake haidi akhoi dei ju mamang da oja myam su lai akhoi gi oiba experience da aina haingbadi quick fame phangba yam lai re hajikte ngasi phawron do je hayeng do mi sem thado phawgi yai sei do viral chat yai ado quick fame or ngahanga ki fame ta na sei sem da bida art che tasena pam boi sem aduga quick fame tan ba gi damak sem ga yam khenara kani amaduna long run da yamna khoida dugi results to udlakani ado quick fame phangninga di lakpagum da sum chatkhini da su aduga swaina thamoina pam na tawba kanda fame phanga kanda kokta ka da fame da khoi hawrak pham kaw da bi am humble loina kanana support torakhi kamai hawrakhi adu kaw da bi da ko som hona leiba duga khoi je student of the game hai tai ko sigi art kilometers da khoi je forever student oidoni khoi je dum tammingai loina ra sound ju dum matam ga generation ko na sound ju dum onro kani catch up taw na khotna ta mong amagi sound matam ma da si chatna man adu do chahi chupa si chupa chat kani aba leite aduna ai ki wakhal da di matam ga su dum on ba porpa aduga generation sina pami sei ga su khoi kamaina generation jiga yana chatkani aduga social media kamai use tawni forum da ko music pum kamai promote tawni khotni aduga stay humble haidi humble oiba yam change myam tabi se mikupam da chakhini apaina humble oitradi sai thamni Marup Chingkhei gi su thambyo ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯗꯥꯏꯁꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯨꯅꯕꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯗꯕꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ngasi Marup ani gi chilaba tanja khara kaithokpiduna akhoi studio sida lengsinbiraga akhoi thoram asibu mapung phan bibagi damakta Akashvani Imphal Naharol gi khonjel gi maike digi han thagat pafongdok chari amadi Marup ani na tawbininge haina thambikibasing adusu soidarmaki mai pakpa oibiu haina su wish tawjari thank you so much for having us